Reka mbasuhuze nongere kubifuriza kugira ibihe byiza mu bice bitandukanye muherereyemo. Ndabasuhuje kandi yemwe mbahaye ikaze irambuye cyane kuri uyu mwanya w'amakuru ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Iyi ni Shema Dossier Analytique, niho turebera rimwe amakuru ndetse na byinshi cyane bikomeza kugenda biyavugwamo. Muri aya masaha twongeye kugaruka tubabwira amakuru yose uko yakabaye. Munyemerere tugaruke ku gace bita Katoyi ndetse muri axe ya Rubaya tuze kuharebera rimwe tubabwire buri kimwe cyose kirimo kugenda cyavugwa. Murabizi rero twebwe twemeye ko tugomba kujya tunyaruka tukarebera rimwe amakuru yose. Ababwiye ngo Shema Dossier Analytique tugiye kujya turebera rimwe amakuru ndetse na byinshi cyane bikomeza kugenda biyavugwamo. Turaza rero kugenda tubabwira byinshi cyane hano kuri Katoyi, ariko muranyemerera mbabwire ku birimo kuvugwa ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ahantu bita Canzu. Mpamenye amakuru muri aya masaha nayo ndaje nze tuyagarukeho mu buryo burambuye cyane. Sindi butware igihe kinini cyane, ndakoresha igihe gito cyane mu buryo bushoboka. Nkuko mwabibonye ko ari iminota mike turimo gukoresha, wowe icyo usabwa niba udukurikiye no gukanda kuri subscribe cyangwa se s'abonner, ubundi tugakomeza kubana muri iki kiganiro cyacu ndetse n'amakuru yacu ya buri munsi. Nkuko bisanzwe ni kwa kundi twakoraga kuri Shema Analytique, twaje rero hano kuri Dossier Analytique kubera ko channel ya Shema Analytique yahuye n'ikibazo. Ubwo niba rusanzwe udukurikira utagenda udakanze subscribe, kubera ko amakuru nibwo uzajya uyabona mu buryo bwihuse cyane. Hari hamaze iminsi havugwa amakuru mu by'ukuri ku gace ka Katoyi ndi bwite ibinyoma, kuko ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23 hari abavugaga bati Katoyi nayo Wazalendo bayivuyemo cyangwa se bayibatse. Ariko iyo nkuru nshingiye ku makuru mbonye none haturuka muri iyo axe ni fake news. Umutwe nkuru y'amagambo ragira uti nagahenge kadasanzwe kagarutse hafi ya Rubaya nyuma y'imirwano yahuzaga M23 na Wazalendo. Mu gace ka Rubaya gaherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, biravuga ko hagarutse agahenge kadasanzwe nyuma y'imirwano ikomeye cyane iherutse guhuza abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Hari abari bazi neza ko agace ka Katoyi kaba karimo karakontororwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, ariko kandi mu makuru mbafitiye nuko agace ka Katoyi ubu kari mu maboko ya Wazalendo, ndetse kandi bakaba bivugwa ko bakomeje kwashyira ibirindiro no gukomeza ibikorwa byo kwirwanaho. Mu gihe rero abakurikirana hafi birimo birabera muri Masisi bavuga ko Katoyi ikomeje kuba kimwe mu bice bifite agaciro ku rwego rwa gisirikare, kubera ko aho iherereye n'uruhare rwayo bishobora kugira ikintu cyitwa ingaruka mu by'ukuri ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Inyeshyamba za M23 muri aya makuru bavuga ko ubu Runigi nizo zirimo, Kasenyi nizo zirimo, Kanyaru nizo zirimo, Nyakigaro nizo zirimo, naho bita Katobotobo. Ubu kugeza amagingo yangaya niho inyeshyamba za M23 ziherereye. Ariko kandi ku rundi ruhande hafi aho defense z'Abazalendo nazo zirahari, kubera ko rimwe na rimwe urajya kumva amasasu aravuze. Aka gace ka Katoyi rero ariko ngarukaho, hari abantu bari bazi ko ubu M23 ari irimo iragakontorora. Wazalendo rero niyo ifite Katoyi mu by'ukuri, mu gihe ifatanije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu gukontorora aka gace ka Katoyi. Indi nkuru yose wabona irimo iravuga kuri Katoyi, ndashaka gushimangira ko iri bube ari fake news. Amakuru y'ukuri cyangwa se amakuru arimo aratugeraho muri aya masaha nuko agace ka Katoyi ubu kari mu biganza bya Wazalendo. Hagati aho ngaho nkiri muri ibi bice, umutwe wa Wazalendo wavuze kuri buze gutangaza bamwe mu basirikare b'abazungu b'Abafaransa baba bafatiwe hano i Rubaya.
ibi Wazalendo yabivuze, iravuga iti hari abazungu twebwe ubwacu dufite twafatiye ahantu bita Rubaya. Ese uyu mutwe nuramuka ushyize aba bazungu b'Abafaransa hanze biraza guhamura iki? Ndabona ngiye ku bwanjye ibintu bigiye guhindura isura aha mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, buri wese akabona ibyo atari yiteze. Bivugwa ko aba Bafaransa ari bo bategetse ingabo za leta gusubira inyuma, aricyo cya kindi nababwiraga ko uwitwa uyu generali uyu nguyu Muzalendo wazengereje abarwanyi b'inyeshyamba za 23 Mutayomba, ari nacyo kintu cyatumye ahita afata umwanzuro wo kwivugana Colonel muri FARDC direct, nta n'ibintu byo kubitekerezaho, ahita mwivugana. So Abafaransa rero ngo ubwo byavugaga bamaze gukandagira ahantu bita Irubaya, aba special force babo. None rero uyu mutwe n'ingabo za leta ya Kongo ubwo bafatanije barashaka kuza gutangaza aba bazungu b'Abafaransa. Ni operation nshaka kuza kwinjiramo ntuje meze neza nkababwira uko bimeze, ariko mwitonde, buriya kujya kubatangaza bishobora no kugorana cyane ntibinabeho, ibukuru bakanitambika bitewe n'ingaruka bishobora kugira ku gihugu. Gusa bamaze kubivuga, baravuga bati tureye mwerekana. Nabonye abaturage bavuga bati muberekane abo bazungu mwafatiye aho ngaho muri teritwari ya Rubaya, mugaragaze uruhare rw'Abafaransa muri iyi ntambara irimo irabera mu gihugu cyacu. Ibyo byose rero ni ibikomeza kugenda bivugwa, aho abaturage bavuga bati rwose dukeneye ko baza kutwereka abo Bafaransa. Iyo nkuru nayo irimo gucicikana ko hari Abafaransa baba bafatiwe hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu rero ayo ni amakuru turi buze kuza kongera kurebaho mu buryo burambuye cyane, ese baberekanye byagenze bite. Ariko nari nkirimo ndivugira kuri Katoyi, ubwo abantu mu byumve neza, Katoyi biri confirmé none ahangaha ifitwe na Wazalendo na M23 iherereye hano Katoyi. Ayo ni amakuru mbahaye, ibindi biri buze kurengaho uze kubifata nk'inkuru mpimbano. No ku ruhande rw'inyeshyamba za 23 bakabaye bavugisha ukuri bakavuga ko ahantu bita Katoyi mu by'ukuri nta barwanyi b'inyeshyamba za 23 bariyo, bari muri utwo duce navuze aho hejuru. Andi makuru aturuka mu masoko agiye atandukanye akorera hafi y'ibice bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23, ndetse biravuga ko ngo hashobora kuba hari ukutumvikana kw'abarwanyi ba 23 mu by'ukuri. Ahangaha ni mu bice bya Rucuru ahantu bita Cyanzu. Biravuga ko hari ukutumvikana hagati y'aba barwanyi. Inkuru nayo yamaze kungeraho, aho bivugwa ko Cyanzu rwose bamwe mu by'ukuri mu bitabiriye inama yahabereye harimo abatishimiye ibikorwa bimwe na bimwe bikomeje kubera hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi bakabyishimira. Ayo ni amakuru rero arimo aravuga ko inama iherutse kubera Cyanzu, ibyo bintu ari ibyayiranze kutumvikana kuri buri ruhande, ibintu binakomeje guteza impagarara, hakibazwa byinshi cyane rwose, by'umwihariko kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Aha rero ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho hakomeje kuvugwa amakuru nk'ayo ngayo, niho hakomeje kugaragara ikintu nk'icyo, ibintu binakomeye cyane, ibintu bikomeye cyane rero kugutumvikana n'undi. Ntekereza ko ariko kwagiye gushya ibihe bikomeye cyane kuri abarwanyi b'inyeshyamba za 23, bikanarangira Kongo inabambuye n'ibice byinshi cyane, kubera ko rwose ibice byo barabitakaje. Ubwo rero inkuru irimo iragenda ivugwa mu by'ukuri ni yuko harimo kutumvikana kw'aba barwanyi b'inyeshyamba za 23 mu nama rero iherutse kubera Cyanzu ejo hashize, nuko batigeze babyumvikanaho, ngo hari harimo umwuka mubi cyane, hari ibyo batumvikana uretse ko byo bitigeze basha gutangarizwa itangazamakuru. Ariko uruntu rwo rwatangiye kugaragaramo amakuru
akavuga ko rwose mu by'ukuri ubwumvikane buke bukomeje kugenda bwiyongera. So reka nyasoreze rero ku gace bita Nzibira, ni agace kari muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nzibira ni kamwe mu duce dukomeye cyane tuba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Navuga ngo ni umurongo uri strategic ku rugamba. Video namaze kuzitanga muri groupe yacu ya WhatsApp. Ni umuntu uri Nzibira, ni video yagaragazaga abarwanyi ba Wazalendo na FRDC FDNB bari mu mamodoka, abandi bagenda n'amaguru, bishimira intsinzi ya Nzibira. Bishimye pe, bagenda bagaragaza ko bishimiye intsinzi y'ahantu bita Nzibira. Kimwe mu bintu binakomeye cyane rwose birimo kugaragara no kuri front line, ni kimwe mu bintu bikomeye cyane rwose, ni kimwe mu bintu bikomeye cyane. Mu by'ukuri hashiyeho iminsi hagaragara amakuru agaragaza ko 23 yabitegura ikintu gikomeye cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bigaragara kenshi cyane ko izi nyeshyamba zaba zirimo zirategura ibintu bidasanzwe byo kuba bazafata Fizi. Ubwo rero ku munsi w'ejo muri Walungu bivuga ko bari barahapanze abasirikare benshi, ariko abandi bati nabo gukavaringa ahantu bita Bukavu. Agace ka Nzibira rero baraye bakambuwe n'ingabo za Congo FRDC, ingabo z'u Burundi FDNB na waza VDP. Bigaragara ko abarundi bafatanije na waza VDP bakomeza gukora ibikorwa bikomeye cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aha rero mfashe iminota mike cyane ishoboka, ayo niyo makuru nari mbazaniye. Ndagira ngo buri muntu wese udukurikiye akande kuri subscribe cyangwa se s'abonner. Ni Shema Dossier Anarctique, ni aho tugiye kujya tubonera rimwe article z'imirwano, mu by'ukuri aho tugomba kujya tubagezaho amakuru yose, tubabwira uko ibintu byifashe. Abari kuri Shema Analyste mugomba kumanukira no kuri Dossier Analytique, ubundi tugakomeza kubana tubageza amakuru yose, tubabwira byinshi cyane. Imana rero umugisha bikomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Amakuru yo ni menshi kandi natwe dukomeje kuyabagezaho ari menshi cyane kugira ngo mukomeze kugubwa neza. Murakoze cyane rero, murakarama, mugira ibihe byiza. Ngayo amakuru yo kuri aya manywa. Imana ikomeze kubagira neza kandi barinde mu bice bitandukanye muherereyemo. Dukomeje kubakurikirana buri kimwe rero, mwebwe icyo musabwa nta kindi ni ukunkandira kuri subscribe cyangwa se s'abonner na like, ubundi ibiganiro byacu mukabikomantinga. Udutima twanyu dutanu nibura, umuntu najye shyiraho udutima ajye shyiraho dutanu, dukomeze kubana. Murakoze cyane, murakarama.